Tariki ya mumoti yenye no yoga tano na limu mwaka no yobwechirube bira 25 no mwanchomo ligereri eno kwegena mbiyole ando siasule abokwanire nabayo kwaligane kwenyora mangana maya yekionga chinsebere cyabono butiko elieterane seres nyakunde ha sense milimenyero igare Wilson Makoli litangani anega cyali kwaligane cyasinchira yobwikira. Omorero ni gobwate nyomba yoborara seskuru yabamura ya Sameta omubasorero nchinga kyobo tukiwa chakiwe elikomanyekyo gya chakyo omurero yo. Mimi nataka kuwa challenge wale mnasema finance bill itakayoletwa bunge ni mbaya, kuja CDF office West Mugirango constituency tarehe 4 mwezi wa 6 ulete maoni yako huko, utuambie ni gani tutoe, ni gani tuwache. Abananchi be kaunti ya Nyamira ni go baburiwe sokia sobunge na kurwe birengeri byabo igoro ye finance bill yo mwaka w'ekirubere 2025 nomo. Poleni sana ndugu zetu. It was never meant to be this way. This has been a very emotional moment for me. Muraibenso muske William Ruto ni gasinyo gutanga marigaye kinga kyarenge kwereme chanda bamenyi ba North Eastern bagenda tugwetera asomuyega ho Madaraka Day ase county ya Wajir. Karibu humonchomo ligerelia eskuru yabamura ya Sameta yegotoka sebunge ya basi county ya Kisii ni gogendete ko barasare nene yemagega y'umuriro kubwata enyomba y'oboraro yeskuru yo omo basorero igo yabairira abanyakenyoro benseme yo gwesona negati na gokonya kulimyo umuriro yo yemagega yegari yo kulimyo umuriro kurwase county ya Kisii konyorwa gwikarana seskuru yo ekole kyo ni go gia chire chingaki emerero hegendete kwenekigwa sekisukuru asege korukya bongo iga nekiabete kwenekigwa seskuru ya baiseke ya utumishi ime ya Girigiri county ya Nakuru asabarukiwe 15 no mubabete bagusiria magimabo. Serikali ya kaunti ya Kisii ikoragwamo n'omugavana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati n'omukonyo ye Elijobebo nigo bara umuyiga ugochengera liziko lyokoinyora obosibole bwensi ya Kenya gose Madaraka Day asensemo ya Kenya ime ye bunge ya bumachoge burabo kigakecho mo kogoso mugavana Arati nigerera hemerobeli yabegete asokwane kibune kaunti ya Kisii kanyorere amagendro muri kichu Wycliffe Tyson Manyara Robotu Rasinchira yobwikira. Ase omuyega oyo omonene bugochengera lituko linene lya Kenya yanyorete bosebole lya Madaraka Day elio lyairire emyaka 50 na isato ekaunti ya Kisii ekorawa amono musike Paul Simbarati mbara litukeli gochengera ase getiki ya Kenya nya Green Stadium egotoka ase ward ya Bokimonge ebunge ya Bomachoge borabu Kisii County. Chikwaya amana bateri ao mbaisokia kogokia omuyega oyo. Yara Otakori ngome ito ya biara Nanjani biara mabe Ine bitunwa ni yomonene Ine bitunwa ni yomonene Bagani baitoka limunga moiweka Bagani baitoka limunga moiweka Kini wana kili ya matuka ya kegenderete Kini wana kili ya matuka ya kegenderete Inga nyomba jayo moka
Abaroki wana baragoti batigiri magega ase mashairi yokogokia. Kwa busara na simba hujua kutangaza. Simba of Kisii, the lion who rose, awake in the hill from the green valley of our county. Kaimukiari timoriane, kamorengo movegu bokemura, kamoretanga cho. Abanyina bakaiririata. Abamenyi ba Kenya bagokigwa ni taro yuye county kubali baga eliobulio gochengera litukeri asiba mwakera ngambu ya mono asamagenderero agenderete kubakorera nabo igo bamuburia umugavana Simbarati agenderete kubakorera ayande buna ayechipara chinyagitari chichiro chisukuru na inde asabo igo bakwanera uburendi. Kwa majina naitwa Damaki Ngocheri. Mimi ndio women representative wa Kenya Market. Asante bwana gavana kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kutufanyia kwa soko letu. Mimi ni Josephat Onderi. Nataka kusema wananchi wa eneo hili la Bomachoge wako na furaha kwa ile maendeleo inaendelea. Sana sana Your Excellency, tumeona maziwa imesambazwa katika mashule zetu, watoto wanapata maziwa kila siku. To sincerely thank you on behalf of the people of Kenya for allowing this Madaraka Day 2026 to be conducted in this green stadium. Juzi bwana gavana tumepokea gari kutoka Nairobi ya polisi. Hiyo mimi nakuambia vile mlitufanyia, mnatuletea gari, security yetu inakuwa karibu. Kisii county ngima Bomachoge borabu ni tututabwatie KMTC ekore chia sabanda bagosomera obunyagitari ekaroto ukoire ni egepindi gya kabere otobekere ekore chio obunyagitari magagaiga. Koran, Your Excellency, please give us a modern mortuary ga. Ere modern abantu wa minto keroba timukire ba uyigukurwa ngega. Tari bego gaki. Ekerongo ikaranso monene industrial park nerwa ya chetega. Koran, Your Excellency, keruko iguru industrial park eri. Tiga abantu 60% baba Bomachoge, 40% ena na ujisiko gari bandi ujisiko gari ebintu bichega abantu wa minto batware chibesa mubuko. Abagotu nabo igo baria batari kwinyara nigo baburigwa baisokie eikende ase chiabisi kurotota amarieta abo gosembu yare nabo igo emiaka yabo. Tutaanza kitu inaitwa proof of life ya wale watu ambao wanakula pesa ya Inua Jamii na wale watu ambao tunaishi na ulemavu, wale ambao ni caregivers abateneneri, si ndio? Sasa tunasema hivi, kuanzia next week Jumatatu tunangoja zile machine za verification. Muje mtume wale wazee wetu na kina mama wale ambao wanakula pesa ya Inua Jamii. Tutakuwa tunaanza kuwafanyia verification ili tuhakikishe kwamba wale watu ambao wanapata hii pesa wapo na wanaishi. Na pia tutenganishe zile vitina ambazo unapata mtoto amechukua simu ya mzee ama ya mama anakula pesa on behalf. Chinga kiechie chio Musike Paul Simbarati nigo abwa tukachigari chinya chechitiba gochaka bene egasi anene ase chira chakire ase bunge iyo. Kurwa ewodi abo Kimonge ebunge abo Bomachoge borabu njewe Cliff Tyson. Mbia muno mulikito we Cliff Tyson Manyara hasoro botiro. Mo gavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati igagwa keregati ya munchiria ase sekta yobosanu inse yoburaiwaye egento kiagendererwa kinia ebirengo byobokorari inse yoburaiwa buno mo gavana we county ya Kisii ukana asomo yagabugo chengera litukulia Madaraka ase bunge ya Bomachoge imeye county ya Kisii chinga kecho nigo akwanira merobelio ya begete yogo chia kwaga cha enyagitari enyi ase sub county ya Kinyanya. Ulikizo Tibon Asanya na roboti wa Senjira yoboikira. Hasa sekta ya wachanu imeye county ya Kisii. Umugavana Paul Simbarati nigagokero kwirana inse kwebikore byabasubati barenge gusiria magimabo anane chinga kibali kugonkia. Since taking office, I'm proud to report that maternal death have significantly reduced. At the same time, I'm pleased to report that ordinary deaths have reduced from 50%
to 13%. And since I took office, the KTRH can now go for 2 or 3 days without witnessing any death. We have also built a functional health system that serves our people from the Kisii Teaching Referral Hospital down to dispensaries in every village in the county. Asenkwana ya Eboigo ni gararia asogochakiwa kubwagachi bw'inyagitari y'abasubati gose Martha and Child as a sub-county ya Kenyanya. Eyo ateba era chikoba chi milioni 54 asate Eboigo ekirenga kiaye kenene nekyo gukinia ekirengo kyobochenu hani na county ya Kisii. My administration has invested a total of 74 million towards the improvement of mother and child hospital. I can tell you, God willing, in another 2 weeks or 3, Kenyanyaga nanyolete mwisani omya togenda tukosaine moyo nkwaga chatore mother child wing ya 74 million. Asense mayendeni gakwanira oboremu bwaye guchia ase abanyagitari bagokora inse ye county ya Kisii abigogotebanga ntayarare asokubasira abale baranche kogenda isiko asokubwaterana unenjira yamo yogosiria oborere bwa Ebola. Recently, I held a meeting with our doctors who assured me if there is readiness or their readiness to travel to Congo and support the country in fight against Ebola. Abanyagitari baitu abandenga no ende totakeire manya confidence babwati onye Congo geto gareti ndole de Ebola lakini mbatagita bagenda bachikorwali because they believe in themselves. And I want to encourage you, my brothers and sisters who are doctors, for those ones of you who are willing, we will support you. We will make sure even the national government supports you. Ekiagere neibe iras mebuene ata isionye te kubwena oburere bunkobonyora torega. Ngane yega egendrete koreta liberera litindi anene ime yense ya Kenya ni goboigo omu MCA asange birengerero byaye igoro yoburwalia oburero boiga ime yense ya Kenya. Your Excellency the Governor, I want to ask you with a lot of respect. Ngaboniga amarwaire nararoro akwambokera bwango abwekene munaria mwaigota ingoro ku COVID. Oburwaire mboro bwakire bokoro kwebora. Oburwaire obo bugatoka asakoro kagari Congo nande bugacha asakoro ku Buganda. Tutaite kubolia president ya Kenya. Enjire bagotenga barento oburwaire obo Buganda borentuga ntuga kinto gota kamwanje boigo. We want to ask the government of Kenya that it will not be proper. We can import so many other things. We can import tractors, we can import vehicles, but we cannot import what we call diseases. Nyasayo tuanjiro urero mbwanya kutaja Kenya se miaka yose kitoi bole tuwe. Te konya alekana. Bona bole ntuga yanga ko babasongo ba koreki. Batebire. Kwani bado turaba koroni toraki. Kurega segeti ya Kenya Green Stadium county ya Kisii ne nkoro kwa Dipon. Orai onigo bagenderere ko gikere bikoro asabasae bagotumika bube asogoturwa n'imisangerekano ya gisiasa ibongo igano mugabana we county ya Kisii Muskia Paul Simbarati yoterebuna ebikoro byonega tibikorwa ebyo bigendete guturwa n'umurembe na kubusuro bube asegati yabamenye be county ya Kisii ukwana asegati ya Kenya kingaki cyo gucengeraho mu yega umadaraka day obasolero harati boigo niga kwanira siasa chi county ya Kisii nobuya bwo kubwatesia serikali eliyo weneki amagendro olichito Daniel Untiri norobotirwa sinchira yobwikira ngeni mbele asenkwana yaye umuskarati asegeti ya Kenya achinga kicho mwega wo guchengera rituko lya madaraka mwega bwo gwikiranwa na barai ao niga gikirie bororo ibikore byo guturubana kwemesangirekano asichi sababu chage siasa oteba abasaye nabo bagweseria na gutume kwa bube egento kibaise ko baseria magimabo bintu bine byo mbikoba manyanga agaba nginambaro abanambaro lakini we ne kubukuga netina bwo kwekebo ngenchende yonse no chobe nangwate buno mujumbe gosote buno monto de bwese to ngaina
ase omukutano bunoyo ukwana chinga kechecho mugavana iga we county ya Kisii nigaenekia gochikogendera kubotesia umurai wensobono Dr. William Ruto otebo buyamboleo kemagendero nabarai bakobotesia serikali bagenderire gokora buya kemagendero na munasoro gongo rwa Gusii genda mu machoge chachega kilomita 75 chieret genda bosoro mata chipare chigende crossku 56 kilometers chinya genda boge tuti ya ruguru ogosoka kurwe rami wasiomirie rami ende genda nyaribari church ogosoka kurwe rami waso yende ono iga nechinde bagendret mubasi kogosoka kurwa kwanyone likolyo gosoka umachoge burabu kwasoka kurwe kwanyone poto ryokumira nelikolyo asomo yo boigo arati nigagokera gukwamuka gwechi project ao che serikali nene urira yo komenta omoke eri goikirania chirarire tabamenyi be county ya Kisii chinga kialenge koligia goso abisi buno mugavana Kenyenya hoye Umachoge hoye Gusii hoye Gangondole mwensi gaiga Wose mwaigule nchiri na randiri kongoro kyoko boko igoro iganya muriga Mugane tigendere kubakolegas Wose nda mie miake Mbakolegas Mule tayari No on the site I'll make sure na abakolegas no mukolere ino Bantu bali bakuoga nga Simba mboka ngumbu nesagasaga goraki ekonya kuoga rochi I'll make sure na kolera bantu bana kurubatire gataseni kya gatembe kurega se county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri Biamuno mulikito Daniel Untiri hasoro botiro mojaga homa daraka boigoni gokorekana se county ya Nyamira so chengirwa se chinsemo chialia bore umujiga orawa no mo county commission mo yawe county yo aswega barai kurwa se county yo banyara bagwikirana so mujigo yiga orengene kirenga kyukini chisemi emergency nige serikali ye county Nyamira yalireira yogo chiago sire chisemi asaba nanchi basegetirwe kubwatesi chisera chia serikali olikito Paul Kapokara norubutirwa senchira yoboikira Mujigo yiga umadaraka wa emeronge 53 ikokorekana meye county ya Nyamira chinsemo chialia bore ewadi yerigoma Igonyana ko bugwikirana muno mu county commissioner kurase county ya Nyamira moya oyo manyakanite na Lempari Marjo na baraibande kurwa asa serikali nene amone county abo bacengera ebitambukire ya Kenya ya kiregesa konyora obusibole buhaye ripoti kati kwa bagi anaibeba kwa mkono na kukimbia speed mpaka nyumbani, lakini wakati mwanafunzi amefanya vibaya anafika nyumbani jioni na ripoti kati musasi akimuuliza wapi ripoti kati anasema tu kupewa, mtaenda kupewa fees degree. So msipoona hao viongozi hapa mjue ripoti kati imekuwa very dirty. Ujiga olengene kerenga yuko kina chisemi emergency iye serikali ya county Nyamira yarure segetoko chase okugendera gusira chisemi nani nasokoro ise birasi biri bya ECD okubwatoka jibasari egati ya masomande ase engana ya bwato ko gwetera sumu waziri wa chisemi kurase county Nyamira Emilio Ngaga ashiringa machikunyara ko bakogendera gusira chisemi nanene okubwatoka mu rubuli rw'erongori go cyasabana bake ba ECD. Besides improving learning infrastructure, my administration considered it important to introduce the school meals program for ECD learners. The Uji Afya Masomo Bora program is offering fortified and nutritious cup of uji to 35,000 children in all 408 public schools in Nyamira County. Eronge, Nyatieko ECD centers and construction of toilets in Mongoni and Kewanda ECD centers in Rigoma Ward. Asinsema yayo mu MC bwade yeligo mu Musikenya mbega gisesa igo alia eiranga natukunyara kubaga kugendera go ikiranya magendero imeje wadega ye eligoma anene alia atungetia bishaye. Through the municipality tunafungua ofisi za municipality iga se town yetu ya Metamayo
jenga social hall na ofisa revenue zinaenda huko ndio watu wetu wasaidike. Gavana Nyaribo amesema hivi, atatupea shamba tuagachorwe police station. Rupia kutoka municipality, gavana amesema ito ya metamaywa nechebe kutaya asa onspi mpaka keroka irindiru twale Oborabu. Nishukuru pia national government kwa ya Mheshimiwa Ruto kwa ile mambo ya barabara ya lami. Barabara ya lami ambayo itatoka Metamaywa iende Masera, ende Nyabugoye, ira nemo chenwa, ende Sune, ende mpaka uti Esani. Igatia baraye awekirana sariga baganiriye gwikiranirwa amagenderero na kulia eiranga matukunyera kaba kubatana mu serikali eligo kinya orogongo. Mr. County Commissioner, you were here several times. I'll meet you in Kisumu in the office. You are a good man. Mine is to welcome you. We are willing to work with you. We are willing to partner with you in the matter of development and security. Omwili oye abananchi niko bagende ko bagusigeto kubwatesia serikali na nile gusira chisera cha serikali igati abo kubwate bibande nabo gonechi kurabune njire ya moyo kwirubye musomo cyo bonene igende kolengana mu county commissioner agende ko bagusingira abananchi boigo kubwatera umurubuli shako boko iyo banyole ubugwenya asobororo. At certain levels huduma ni free, lakini kama umejisajili. Shida ya SHA tu ilikuwa ni service providers wako na shida. Hata mimi mwenyewe nimewahi kuwa victim. Mtu ananiambia mpaka ulipe cash. Siku hiyo nilikuwa na mgonjwa, shida yake ilikuwa kubwa sana. Iginko ripoti ligetaseni kya wajete kya Getembe kureiga atsiseme chigachali obole ewadi ya Ligoma ebungane ya Bugututu wa Masaba county ya Nyamira inje ikonkuru kwa Polycarp Okara. Jamuno mulikito Polycarp Okara Sorobotiru manchomo ryelia no togosera liboli litukira lero elio lirengete litukira lero lya madaraka ine litukira lya madaraka de India twarengenjo asule onye lya bwatu bya ebirangere bya umbiri bibiga na igonye lya bwatu be ebirangere bya umbiri bibiga wetira ase namba ya 0726447367 wetira ase SMS Getembe TV Facebook na boigo YouTube ase liboli litukira lero ine litukira lya madaraka de India tware engencho asule onye lya lengeri engencho nara lya yaiga sanga munencho wetira ase namba ya 0726447367 wetira ase ujumbe nke gose SMS jumbe webunge ya Kitutu chache Gitutu Masaba nsuli sikikirivu mbane Kisairo igo litukira lero ara umuroberio wo kwigora ebirasi ase skuru ya Kiobutwa abo igo heyo igotoka se wadi ya Manga nabo igo Nyabisia hime ye wadi ya Gachuba muroberio osirwa ne kiganja kya NTCDF ukwane karekyo Gisairo nigo boigo agikere bali bagendete ko mu mereri ya siasa asibigo abo bagendete ko mu machi amma magendro ayagendete wikirani Gisairo boigo nigo haganirie egesa kukyo mugusi kobang mona kumusira umuske Fred Matiange osibo bachori bonene bu mwaka bachirubere 2025 muri Polycarp Okara norobotura asinjira yo wikira Obunenchire ya moja kugendelea kubeka mazingira amanyago chasaba wanafunzi na bigamu na abalimu ase Chisukuru mujumbo yo igabo rugongorega rwa Bugututu bwa Masaba Muskiclife mbane Gisairo igo anyarako bagakwigora ebirasi binde uchase skuru ya Kiogutwa comprehensive yo gutokemeye wadi ya Manga na mahiga ya unyarako bigora ebirasi binde ase skuru ya Nyibasa igotokemeye wadi ya Gachuba ukwanekero kyamagendera ya igani gagendera ko bagakulia eiranga izire burayi bwaye ikati kunyarako bagagwikirania abananchi amagenderero ali agendete ko bagakolera kinga gice campaign cyaye yendo kolengana monera atebire weika aikirania amagenderero nane nasoko baroseli abana mazingira maya na magendera ndaya atungete abisiyaye mwangegedete mukangeke barua kelina engosa dengereti morocenga bilina atebete na kwanete buri nalivyo na nataka tuendelee hivyo ekiagere kirengeke nene na bana baitu hawa watoto na bweta yetu erasma tuchake kubachonga bona ega sabali abagote abenyongo ngeyo watekera mogani nyongo ete atekere 2027
igo tubika sama sabonya sa tutangane tubakorere munokugani kwa ekore Iseru nigagendera ko bagakuba mu cyabangi baye nanene bage siasa asikiranga nigo chingwana cyaba cyakire tege kubwatekana muno kugendera ku muri bigo ciguru y'uburayi bwaye transparency mo baza kutegera propaganda nagisero keirie basa kara motebi ayenziro wa kanyorire buno ndusiri 0 mpaka 3 no kunogo keigu 0 12 oso mwana wa secondary 0 12 omwana bwe college 0 12 omwana bwe university buno kuna kogo keigwa karanti gana talibo ekyagera abantu baigwetibuya kero mutaka konyore besa ya abatagete bake banyore eyende abantu barangeri gwote inche ebesa ya ino amagendero basaris Isera sentunda ndende nigasinkirenga abanenchi nanene kurwasorongo rwagusi nigo babwenete koba amonobomo usibo bochilo bonene asabo jo murututo koba asiliwana komoko boko musiki Fred Matiang'i asikiro kirikyo burayi bwense umwaka 2022 nande muntu tayo mu busyogo kigopinga Fred Matiang'i togo konyara tutakanyagana na wewe ebintu mbira togo sorara nebinde mbira togwa kachitega dani boy ekegera togo sorara wancho mwana umini oga ndogo chikomora amasabantu iya tutakubali buna ko kama ngombe yao kama ngora nandole ende kyagara matukaya bali bacheto kama okor 2023 jena anya gochio kere jena bana roje mapema ngombe jare ngali eli yare aya tubeli ndubwate mamba ya tegorari ndubwate si umugambe wawe nyotana nere gorari na ndotaranza amen wanta mnigorari ase ngoko niko kadi. Nataka nikwambie lugha ya Gen Z moja. Tuna kolombo tongu sana. Teni bora. Niwambo wene bora abantu barabara komiskola televisioni nijo ya ngondi mokalena ne ngoko telita ni ngoko ngoko na enda muno na mwacheni mo yego bora chirando yande suma muno na yego ya kadina mamo yo kwenda nyumaino mokalena nyumaino 2027 nyumaino Ginko ripoti rigetaseni kya uwanjete kya Gatembe kuruiga imeye bunga ya bagitutu wa Masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Mwanjomo rigereria asorobote ulio tonyo rumutimo komoke kulinto koirana togendere ne kiongasi njira yoboikira ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yugiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kegema eriri chunjukire irigo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC nabwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneje county chonsi emergency ya Kenya street yago teko babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 07047654
12 nyora chitrake chika elio oikera bantabange Daliga Busungu Medical Center igoba batu bukoreri aho na buno mbawate pharmacy iyubata mariogo onsi mbawate lab department asibakulingolia amarwire au mbawate bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amariga nyabuna yeguru asibu kubabwate maternity wing igatiyo bukorera ibondo bunge niko bagotoka sebara ya Kisii Kisumu Migori imeyumuchiriga ubuzungu asamange bakeresi bibwetera siti namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwige bali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design mkwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate course ya Driving ocha bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande nato tebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bacha tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi ni gutrasi kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurabo konye asubugima obumakiaya. Karibu na inde umwanchomo rigereria kitogo chaka ikionga bwigo nigo togoswaseri boli lieli tuko lia lero kubatikana lituko lyo guchengera Madaraka Day ine lituko lieli galia Madaraka Day ndiatwara engencho asule sanga mwananche wetirase namba yesimi ya 0726447367 asogotoma he ujumbe nke gose SMS wigo Gatembe TV
Facebook na boigo YouTube. Uko boligwa nigo kwa boligwe gochia sabantu wa Nyamira anene ase bunge ya West Mugirango wesokea na kurubirangira byabo igoro ye finance bill yo mwaka wa 2025 nomo mwaka wa 2025 agani wa kwanirwe no mujumbo West Mugirango Muske Steven Mugaka yoteruna libaga ya ndiroro y'abananchi kurubirangira byabo igoro yo muswada oyo anene alibaganetекерaniwe asokwane kibuna nkonyora bale hobokoreri burubya Muske Mugaka nigarenge kuja kwana iga ekero kimuyego madaraka oyo chengerwa ase skuru yoboroso ya lya mwatureko muri kitufati gari gisemba noroboturwa senchira yowikira Chingaki ensi ya Kenya ya chengiru mayiga umadaraka nigo boigo ebunge ya West Mugirango etati kwa maiga aso mayiga ujo okoreka se skuru yoboroso ya Nyamwetureko ime ye wodi ya Banyamatuta abwase omubunge bwebunge yo Muske Steven Mugaka aikirana abwase aira chingaki chae na gosaba abanyamira wesokya na kurwe birengereri byabo igoro ye finance bill yo mwaka bwechirubere na 2025 nemo chirubere na 2022 ile kamati ya finance, ile kamati ya kutafuta pesa ya maendeleo ya nchi, hiyo kamati itakuja hapa kwetu West Mugirango on Thursday tarehe 4 kule ofisi ya CDF ili tung'ang'ane tuwaambie watafute pesa ile 10.5 billion ya West Mugirango iingie na pesa ile ingine iende kwingine Kenya. Igombu yande usembo bindi. Mimi nataka kuwa challenge wale mnasema finance bill itakayoletwa bunge ni mbaya, kuja CDF office West Mugirango constituency tarehe 4 mwezi wa 6 ulete maoni yako huko, utuambie ni gani tutoe, ni gani tuwache. Aiga umubunge Mugaka nigo boigo akwaneire eira yo murai bwense yo kwagachwa kwegeti ye Chigosori ime ye county ya Nyamira asenere amusabire umugabana bwe county ya Nyamira Muske Amos Nyaribo kubwatirana nere buya erio egeti ekyo yeikirane. Na mimi naomba gavana wangu tusianze mashindano ya kuangusha county. Najua wewe unatoka Mawawa, najua unataka kuhamisha watu kutoka Esanige kwa nguvu atupeleke hiyo stadium huko. And I want to congratulate watu wa Esanige walioenda kotini wakasema hawahami. Saa hii nimependekeza stadium hapa Siroma, atuhamishi mtu, uwanja wa kutosha, headquarters ya county. Kwa nini gavana wangu, kwa nini ulete utata ukwamishe maendeleo? Umuyiga uyo iga boigo ni guikiranwa no MC bwe wodi yo Muske Julius Matwere mboyo ensemo yaye uburia eserikali ye county ya Nyamira boigo kubwatirana amonere erio abantu bakonate babekirwe chinyumba cha Kibara. Na hasa ile shida kubwa kabisa tuko nayo ni kwamba hatuna public toilets at Konate. Chichonjira alikonate montara watu wekonye. Tumejaribu sana na hivi majuzi niliita leaders wa hapa Konate tukaongea nao. Ngaburina ntutagete obule make igase kubekecho nimekejira se budget mwaka uliopita niliweka na mwaka huu unaisha kesho au nimekejira chinga kechecho nigo siasa cha West Mugirango boigo cha kwanirwa abwase umubunge Steven Mugaka yakera ekoko itebenga nyasawo uyo kunete ukambeke kirugeke nyasawo ulia nero robono nane nero buchakoba 2027 njina musabire naina ukune ilikuwa akoretariria bono gakore na maburonsi egoko y'umutuyo rompwa mure mutori chumba turi kwa mahaki
abana mbali konyole pasa likero mwana chisukuru moro chikoro zikuchire era mitea zitikorolekana etanda korolekana 30 years nyasa ulingo saba onyigorere mirango elia na musabire naende nayago kune ogendere kunsabira tokore kitoko kora e constituency ya itegende mutwe Ingo reporter Gatembe koroiga Nyamwitreko eye gotoka imeye wodi ya Bunyamatuta West Mugirange county ya Nyamira Fatigad Kisemba Dia mulikito Fatigad Kisemba sorobotiru Murabiso muske William Ruto igaro kini muichano ye kubwatikana nabamenyi borongo rwa notistani abo bagenda twetera obugima borobo kongwana ni county ya Wajiri ukona asomo jagobo chengera ali tukulia madaraka ase county ya Wajiri murabiense ni gasi nywa gutanga maligaye asekali hatebiruna ni gabamenyi abo bagenda twetera obugima borobo kongwa sate una wetera ase serikali insi yoburayibwaye nichikwene kibona abamenyi abo nkomenya bale obugima borobuya. President and leader of our great nation, to the people of Kenya, in northern Kenya, for this marginalization, I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. Poleni sana ndugu zetu. It was never meant to be this way. This has been a very emotional moment for me. Of hundreds of thousands of Kenyans in northern Kenya. Citizens were forced to prove they belong through a system built on suspicion, ethnic profiling, and bureaucratic humiliation. Most importantly, and as a source of pride for the people and leaders of northern Kenya, 3 years ago, we agreed that the lasting solution to teacher shortages in this region was to train more local teachers. That is why we operationalized the Wajir and Kutulo and Mandera teachers training colleges to complement Garissa Teachers Training College. Through this affirmative action program, a record 1,800 local teachers from the 3 counties of Wajir, Mandera, and Garissa have been employed and will be deployed in the region. Additionally, 4,616 young people from this region are enrolled in teacher training colleges, the highest number in our history. This is how lasting solutions are built, by investing in people. Mukonyi wa murayiwenso muske Profesa Kithure Kindiki igona indagendere wakiriko ke serikali ya Kenya Kwanza kubatikana nemirogoli miye yegandete gwikirani gochia saba na inchi ukana imeya Wajiri kingekekirana somo yagabugo chengera litukoria madaraka Kindiki nigateruna bananchi abo ni gobanyoro bokorelubya urua serikali chingeke murayiwenso muske William Ruto abegete mirogoli yogo chikwene kibuna bananchi bonsi emergency ya Kenya konyora bale obokoreli borubuya. I want to congratulate you, Mr. President, for taking the inclusivity and equality agenda of our country a step further. Katika miaka 63 ambayo imepita, tumepiga hatua muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Tumekuwa tukizingatia katiba na tunaendelea kuizingatia. Lakini Mheshimiwa Rais, katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, serikali ya awamu ya 5 ambaye wewe ni kiongozi wa hiyo serikali imefanya mambo muhimu ili kuweka mbele utaifa wetu na kuunganisha taifa letu la Kenya. Umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu
wa kutoa stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho, utaratibu ambao unatumika sehemu zote za Kenya ndio utaratibu unatumika hata hapa Wajir na kaskazini mwa Kenya na pwani, na hakuna tena sababu ya kuwa na utaratibu tofauti ambao unalinganisha wananchi kulingana na dini zao ama maeneo ambao wametoka. Rais Ruto ni fire si fire. Asarabati Roma nchomo kirano ngoi keromo elio bwa mangana mayaye kiunga chinsebere chiabo nabutiko kulende wetira seliboli leli sikweli lero nigo bana nchi bagenda te kubwato kebirangereli hasenchera ere endonge oyakoro kumoi koroba koro nyantiringa timbu atikende nigo to chandegete mono yakoro kuna Robinson Matundura haikuwa ya maana ni njatu oyo nere hakorukua Benjamin Omoyo Nyang'wono kurwa matororo SDA yote na litukeligalia madaraka ekero twanyole tubosibole n'umugaka Moi nigarenge gotenga litukeliga n'abana b'esukuru oyakoro kunere Evans Omariba kurunya mataro litukolia madaraka timbu atimana ende yonsi kiagera niri kolete faida ende yonsi ase familiane oyo nere akorokwa Okioro Finicenti kwa rukitu chache sauti kare Moi umuntare komocha asomo yegoyo nigaba yuti bakano na nigo bakabikire cyanga chimbaliri bakonyore ko legasi nalio kwarenge gocha korora yakoro ko Gideon Winga kuronya bitunwa sublocation aso wengeli tukolia madaraka negento twarora kende nkeli ande tiganya sae akonye ense ya Kenya yakoro kunera kwa Ismane usuguta South Mugirango ndio gosento konyora enga kitwanyo leto bosibole watena I thank the governor of Kisii asogoteria bamachoge gochamo na kubwatesi serikali oyo akoro kubuna na Gertrude mimi hata sikuona kitu ni asara tu oyo akoro kumochiemo korunyanjonori the day has been good and I will remain memorable a day to all Kenyans. It is a powerful day. Oyo akorokunere Isaka Magombo wosinde bakuru magomba tena ntubu atingenjende yonsi nuko gaina abana inchi oyo akorokunere David Mugaka Madaraka Day did not have any meaning to me due to high cost of living, corruption of the highest order. Oyakoro kunera David Mugaka kurukeroka Nyanturago. Akoro humagoro bomotorero asegetembe onduso maruanga korwa lia mokogoti kijauri nje Madaraka Day tabeti ingencha sendege kogera ubugimo bwa kongire ase uchumi yense ya Kenya. Akoro ku magare obure korwa igare itukeliga nditwareti ngencho asikeli skuru ya Samita yanyarage ko bageko ye asebanyara bakunacherera omuyogo yuna kuminyoka gochia ngolimi omurero oya akoro ku nere Yusufu koru marani mimi ningesema kuna kitu ningesherekea wa hii maisha Yesu mwanchomo ligerelia na wikiraga bunongo ikero mweli obikiunga chinsebire kulenji kuraga chinsenye ningira nengumanya senchira ejo wikirano eliterane sera sinyakunde asense moyemenyerero igalenge wirisone makoli yo neki chibicha na mali wago chira senchira yo wikirano igalenge Wilfred Matundura nakusabira twarubuligerelia borubuya Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational